kodwa ke bengikhona na. Hayi. Kiswele imira Ngiyabonga bangcwele ukungilekelela nesihlabelelo sikaNkulunkulu. Cha umshumayeli uqinisile naye ethi hayi bengikhona. Sambili bangcwele saye ebuhleni bamaNazaretha. Safika kahle ehloko sikaNkulunkulu. Sawubamba-ke novuka nathi. Wase bayasho ukuthi washo ukuthi ngowane umdedele uzongena. Langaphela bangcwele basezweni sungenisile umdedele akazi-ke ukuthi abakithi noma ngibangenise kahle yini. uNkulunkulu bangcwele uyaphila. Nobaba wethu uyaphila baba Mshumayeli. Zihlobo zikaNkulunkulu kunesimanga esikhulu engisibone lapha ebuhleni bamaNazaretha. Lokho ngaba iNazaretha ihlobo zikaNkulunkulu angaze kubona lokho ngubonile. Lapho yasingenza umthethele nasungenza umthethele uNkulunkulu akangene epulpiti. Ngibone igaba ngcwele basezweni ezimbili lezi behlala ekhulunywa ngazo lapha uyakhuluma ngazo umfundisi ishozi bengakaze ngiyibone kodwa ngiyibonile nazo bezofa kumthethele Nkosi kusele uzwini. Inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Monani uvele monani uvele uzobi
bamaNazaretha, bantwana basezulwini, ngisukuma nokuzoyibongela. Nami ngibe ngomunye obekade ebenyiwe ukuya ebuhleni bamaNazaretha. Bengikhona nami ezulwini bantwana basezulwini lapho siyongenisa khona umdedele. Angazi-ke bantwana basezulwini ngoba uNkulunkulu wathi masiye eLinda siyolanda ukhiye kaJulayi. Bantwana basezulwini wathi noma ngabe wena ungayanga kepha umnikelo wakho uyiwona oyokwenza ukuthi uthole ukhiye. Angazi noma ngitholile yini mina ukhiye ukuyovulela imindeni yakithi bantwana basezulwini ngoba uShembe manje kubiza ethi uphathi ukhiye uzovulela imindeni kuningi okuzayo. Kuvulela amaxoki, kuvuleka abantu abanenzondo, kuza abantu abanenhliziyo ezilikhuni, kuza abantu ababekade bephuza utshwala, kuza abantu ababekade bephatha imithi bethakatha. Kepha namhlanje sile kuNkulunkulu ngaleyo minyango bantwana basezulwini uShembe uvulile yonke leyo mindeni efikile kuNkulunkulu. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi mangabe kunomndeni wakithi oyilolo hlobo uNkulunkulu awuhlambulule ugeze ukuze bangabuyi nale mfucufucu bayilethe kithina ngoba kuyenzeka ukuthi uyakhola bantwana basezulwini umuntu ekhona asuke besenza izinto uShembe athi singazenzi. Bantwana basezulwini sihambile sayongenisa umdedele. Sithe masifika ebuhleni bantwana basezulwini ziningi izinto ezenzekile ebuhleni. Omunye amehlo awaphathelanga, omunye kukhona akubonile, omunye kukhona angabonanga, omunye ibonile imindeni yakubo kepha omunye imindeni yakhe ayivezanga kuyena. Kungene inhlansuthi etempilini elidala kwathiwa kuzongena inhlansuthi ngesikhathi sika-1, kungene inhlansuthi emva kwenhlansuthi bese kungena amakhosazana. Kwathiwa ngey'nkathi zo-4 kuyongena ingudlungudlu phezulu. Thina besiphezulu-ke bantwana basezulwini silindele uNkulunkulu. Simbonile-ke uJehova eqhamuka emuhle ekhuphuka ezansi ezaphezulu bantwana basezulwini lapho ezongenisa thina khona bantwana benkosi. Singenile-ke bantwana basezulwini sakungenisa umdedele bantwana basezulwini sahlabelela kwaba kuhle. Wafika uNkulunkulu bantwana basezulwini wasibusisa bantwana benkosi. Sibusisile uJehova sazi noma ibusiso size nazo. Kepha uNkulunkulu muhle bantwana basezulwini unesimanga esisibonile ebuhleni bantwana basezulwini. Sithe singenisa umdedele bantwana basezulwini sabona inyanga imile phezulu ishintsha imibala bantwana basezulwini bayikuza ingcwele. Omunye akakubonanga omunye ukubonile bantwana basezulwini sayikuza ingcwele. Sithe siyayibuka inyanga sayibona ibomvu ngathi yilanga bantwana basezulwini sabona amakhosi amahlanu ngaphakathi kwenyanga. Omunye wathi nasi isigqoko ngiyasibona sabona unyazi lwezulu ikhona enyangeni sayikuza ingcwele. uShembe muhle bantwana basezulwini uShembe uNkulunkulu. Ungahlala wena ungakhona kodwa nje maye kuwena ongambulelekanga. uShembe uThixo noma ngabe sinezono kodwa sithi uShembe uNkulunkulu. Muhle uShembe bantwana basezulwini. Inhle into yasezulwini bantwana basezulwini. Imanga zenzekile sithi siyibuka inyanga bantwana basezulwini sithi siyayibuka ngaphansi sibona umphetho wothimo. Sayikhuza ingcwele bantwana basezulwini bekukuhle ebuhleni. Bekukuhle bantwana basezulwini. Ngiyacela uNkulunkulu ayikhumbule imindeni yakithi emakhabeleni. Ngicela uNkulunkulu ngathi angasiza ngoba okunye siyakwenza sibe singazi. Ngihambile nami bantwana basezulwini ngathi enganeni nginikeni leli dokotela elincane ngoba ngiyabuya. Angizukuphatha idokotela elikhulu ngoba ngizofike ngilale bese siyabuya. Kanti sengiyona bantwana basezulwini. Ngithe ngibuya ethempelini mase ngibuya ngathi ngiyangena idokotela ngezwe intombi engizalayo ikhuluma ithi mntanami waphatha indle encane kangaka njengoba sibaningi kangaka ukuthi sizongena kanjani kule ndawo. Ngathi mama bengithi ngoba ngiyabuya hawu bantwana basezulwini ngicela uShembe angicele ntethelele emndenini ngakithi ngoba ngibacelile nabo ngathi noma ngabe indlu ingakanani ngicela simpintshane sonke la singene nabathethwa nabo bangene phakathi kwale ndawo. Ngiyathemba kuNkulunkulu ngoba uShembe unenhliziyo enhle. uShembe ukhulumile nomndeni. uShembe umkhulumeli bantwana basezulwini. uShembe uyawathetha amacala. uShembe uyakhulumela emndenini akini. Ngiyathemba nami uShembe ukhulumela emndenini akithi. Uyakwazi imndeni ukuthi ingene sambile sabuya kahle. Ngiyacela uNkulunkulu akhumbule abakithi babamthethwa. Akhumbule abakithi la ngizala khona emakhabeleni. Inkosi ibusise nikuzwele.
Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu esimkhonzayo unyaka phezulu. Cha nami kade ngimenyiwe. Sasuthi asithole le yala ekhaya eguqile. Bengimenyiwe nami emzini oyingcwele wasebuhleni bamaNazaretha. Ngibonile ubukhazikhazi basezulwini. Lapha uNkulunkulu usakhela izulu okufanele silisebenzele ithuba lisekhona. Uye wangena umdedele ngowani uNkulunkulu ngimbonile ngamehlo. Ngimbonile uNkulunkulu sadumisa phambi kwakhe. Sadumisa phambi kwakhe uNkulunkulu. Uthe esesiphamaza ukuphila. Wathi maNazaretha njengoba umdedelo usungene. Kusho ukuthi umhlangano kaJulayi usungene. Abantu kufanele beziphathe kahle emzini kaNkulunkulu. Umuntu angatholakala endaweni ongafanele atholakale khona ngesikhathi ongesona. Wayesethi uNkulunkulu njengoba sibaningi kangaka sifunda ukubekezelelana. Makwenzeka umuntu wakunyathela usheshe uxolise kuqala kube wena uthi uyaxolisa ukuthi sekhambeke kabi. Wayesethi uNkulunkulu akafuni ukuthetha amacala, ufuna kube umhlangano onokuthula. Ngimbonile uNkulunkulu
ijazi ubefaka isudu grey efaka isicathulo esibrown khambona uNkulunkulu ekhazimula makuthiwa Nhlasuthi sheshani nidlule angibange ngisani makuthiwa Nhlasuthi nikelani nazi impenge ziyanhlangabeza ngadlula ngishaya sengathi bayangidudula ngoba vele insizwa bethu besiphushana ngefuba ngaya kulezi impenge eziseduze kaJehova ngafika ngaguqa nganikela ngayibona into yasezulwini ihlezi isibuka shembe muhle kakhulu Ngimbonile uNkulunkulu akukho ngaphezulu kwalokho ushembe ufanele ukubonga ufanele ukudunyiswa nami futhi ngimsebenze izandla zakhe ngiyacela Nkosi emakhosi ukona kwami ungayikhiphi imndeni yakithi engifake ezulwini kuthe nalapho sesitshela ukuthi uNkulunkulu sekhulume waqeda sesiphushana sibheke khona empengeni wasukuma uNkulunkulu wakhuluma kwalikhona nokuthi siguqe ngoba indlela kade intshene ngakhona bekungasaguqeki wakhuluma uNkulunkulu wathi hayi inkinga yami ukuthi ngiyamthanda uNazaretha wathi ngiyamthanda kusasa inhlanhla ayiphelele entando iyosebenza wathi inhlanhla ayiphelele iyosebenza ngakhala ngenhliziyo ngathi kodwa ngizokwenza njani ngoba izinsizwe engihamba nazo zija uphinde emuva kodwa ke wayesethi uNkulunkulu mkhulu lo mhlangano akekho ngizuthola ngiyacela ngoba eshilo ushembo engcwele wathi nakabheka bezwayo basilindile ngiyacela ukuthi angimeme njengoba sila eGoli ngomsebenzi phinde ngilithola ithuba lokuthi ngiphindele ezulwini Nkosi kusenekuswini Yasebuhleni bantwana bakaNkulunkulu hayi nami ngiyabonga ngibonga nje ungena ngembobo kakhe cha bengayanga ebuhleni ngibona ithu nami sengithi hayi angidle phela ngiyakwazi lokudla hawu kuthuleke kamnandi kanje ngathi ngadelake waqubuke leli thu bantwana basezulwini nami ngiyabonga ngisukumisa ukuthi mina abantwana bami nami bakhonile ukuya nami ngithi ngila ngabonje uthi umama abantwana mayekhuluma lapha uthi sisuke negesi le ekhaya eBergville saye safika nayo lapha ebuhleni sithe mase sithi siyoyigcwalisa igesi kwatholakala ukuthi igesi kuthiwa isiyavuza ngithi mina hawu kanjani Nkosi amthenza phika ngani bese ngizama ngithi hayi wothi ngizama imali bese ngibathumelele imali ngithi phuthumane emjebheni nothenga igesi baphuthumeke bayoyithenga igesi emjebheni mabebuya negesi emjebheni mabethi nje bayivuthisa igesi vele ivutha umlilo wonke lapha edobodweni kube uvutha umhlolo hey
bantwana baNkulunkulu uthi umama bantwana kodwa ngijabulela into eyodwa sithe noma sibhula sicima ngajabulela into eyodwa ukuthi unyazi lithe akunikelele umlilo ukuthi singashe emadokodweni. Hey madoda ushambe niyambona kodwa hayi bantwana baNkulunkulu inkinga le phambi kwethu inkinga ushambe ngempela uNkulunkulu ngithi mina kusho ukuthi bezosha abantu abami madoda wayesebonile umehlo mathi unhle bezinto zasezulwini. Hey maNazaretha uthi omunye umvangeli lapha eMnambithi uthi bantwana baNkulunkulu ngelinye ilanga uthi ngathi ngilele uthi ngathi mengilele kwafika inkosi inyanga yezulu ithi mvangeli ngicabanga ukuvakashela lapha ekhaya lakho uthi ngavuma uthi evuma esibonalisweni ukuthi usho inyanga yezulu ithi izomvakashela uthi ngavuma uthi ngilale ngakusasa futhi ifike inyanga yezulu ithi mvangeli ngifuna ukuvakashela la emzini wakho nizongiphani uthi ngize ngisho ngithi inkosi sizokupha konke sikudlala uthi inkosi inyanga yezulu yamvakashela izinsuku zaze zabazine ilokhu ifika ithi mvangeli ngifuna ukufika lapha emzini wakho nginivakashele uthi emva kwalokho yabe siyanyamalala inyanga yezulu yangabisafika manje ngephupho bathi ngelilanga bathi behlalele nje nonkosikazi nebethi bayabheka lapha egeyithini babona nali ihlanya lihlalele nje liphethe igubhu zali amasaka angaka igubhu liphethe lezi inhlobonhlobo zayo amahlanya acoshayo bathi ayisilibuke nje uhlanya asinake lutho kuyabanda kusebusika uthi bahlale bathi hayi lehlanya lizohamba bathi bayabheka sekusebusuku bethi beyobheka lapha esangweni inhlanyana nani manje lilolihleli lapha egeyithini uthi basabe sesiyakhuluma nonkosikazi ukuthi hayi kodwa ngoba kuyabanda lo mntwana wenkosi singamenze njani uthi base bemphenyela lapha endlini yamathuluzi bamphenyela baqoqa amabhara babeka ngapha namafosholo babeka ngapha eceleni base bethi abemlandi umntwana wenkosi loya bambuyisa bazomlalisa la uyazazi nawe ingubo ongathatha for uhlala nabo bathatha ingubo enjalo bethathela uhlala base beyalalisa uhlanya mabedla baqedwe ukudla kuthi lokhu kudla okusalile bese benika ihlala bantwana baNkulunkulu bathi belokhu bebhekile ukuthi uhlanya lizohamba lutho uhlanya lihambe ekufanele esikhundleni sokuthi lihambe uhlanya liyaphuma nje lithi ukuhamba lapha ebaleni lithi ukuhamba licotsha lapha ezaleni libuye ligcwalisele emaplastiki nalo libuye lihlalele phansi libuye endlini yalo. Hey bantwana baNkulunkulu bathi nje lutho asinakile nje lutho ukuthi isilo siyabuza ukuthi kanti lolu uhlanya lihamba nini uthi umvangeli bantwana baNkulunkulu kwathi ngolunye usuku ingane zizophuma ziye esikoleni uthi kwase kulahleke isikathulo sengane uthi sasasisho sothi ya lesi sikathulo sikwazi ukulahleka sithathe ile luhlanya lafaka kulamaplastiki uthi ngasuka ngaqonda khona uthi ngangithukuthele ngifile uthi ngathi mangifika ngithi yewe nahlala kwenze njani la emaplastiki nakho uthi labuza uhlala lathi kwenze njani uthi ngathi hey man ingane yami ifuna ukuya esikoleni isikathulo sayo sithathele nofaka la uthi bantwana baNkulunkulu uhlanya laphendula ngezwi eliphansi lathi kodwa ushemba kaNtshontshe. Hey bantwana baNkulunkulu uthi ngawulathi uhlanya malithi kodwa ushemba kaNtshontshe uthi ngabe sengigijima ngiphuthuma inkosikazi uthi mangithi ngiyafika inkosikazi ngithi inkosikazi awuzongizwisa indlebe zami ngazi noma sizwe kahle noma sizwe kancane awuzozwa nawe uthi sathi masithi siyafika safica uhlanya seliphethe amaplastiki alo selihamba uthi la selisebaleni nje selisegcekeni seliyophuma ngegate uthi sathi saqala manje sasola sathi baba ume kancane uthi la seluthi uhlanya inkosi inibusise uthi bantwana baNkulunkulu bathi malathi maliselisegate uhlanya nekubheka ngalo ukuthi fanele libonakala ukuthi liyenzansi noma liyenhla kwase libonakala uhlanya seliphakama seliyaphezulu kwabonakala ukuthi bekuyinyanga yezulu akabonge awucabange umuntu kaNkulunkulu wena wayombathisa ezinjani ingubo. Yey bantwana baNkulunkulu lo esiphambi kwakhe sisenkingeni
uthi omunye ubaba lethe kwini sisestimeleni ubaba uMthembu uthi maNazaretha FM engisebenza kuyo uthi ngathi mangisebenza kule FM uthi le FM ngisebenza kule FM abantu bonke bafundile yimi ngetho ngafundanga uthi mina ngisebenza engadini uthi ngezwe kodwa besho laba abafundile bethi abelungu bayakhuluma lapha bathi bafuna ukukhetha supervisor ezophatha bonke abantu lapha emsebenzini uthi ngathi mangilalela ngendlebe ngathi manje uzohola malini bathi hey imali ebhekile impela azothola lo muntu uthi ngacabanga uthi athi ngathi ngeke wathi ngiphuthuma ebuhleni kwasekhona inyanga yezulu uthi ngaphuthuma ebuhleni ngayifica inyanga yezulu uthi ngathi mangifika ngathi baba lapha emsebenzini la ngisebenza khona kuthiwa khona umuntu ozokhethwa ozoba yisupervisor ozophatha abantu lapha mina Nkosi kangifundile kodwa nami ngiyathanda ngoba kuthiwa imali izoba ningi kulo muntu azoyihola nami ngiyathanda ukhola le mali uthi athi inyanga yezulu Inkosi ibusise uthi ngabe sengihamba ngibuyele emsebenzini uthi bantwana baNkulunkulu mayisebuyele lapha emsebenzini uthi mase semsebenzini kwase kufika usuku lokuthi sekuyokwenziwa le interview babizwa laba bantu abafundile bangeniswe ehholo bayenza i-interview baqeda bathi mase beqeda i-interview sekulindele ama-results base bethi abelungu mase kufanele bekhipha ama-results bathi uphi uMthembu bathi abantu hayi uMthembu akekho uMthembu le ngadini ngathi yena akenzanga interview usebenze ngadini bathi abelungu interview asikwazi ukukhipha ama-results uMthembu engekho base bathi abelungu akabizwa wabizwa uMthembu mayifika uMthembu la bathi abelungu ya uMthembu ke ngoba sefikile sesifuna ukukhipha ama-results ale interview kade niyenza uMthembu lo sesibonile thina ukuthi umuntu ofanele kube uyena ozoniphatha nizophatha uMthembu hey bantwana baNkulunkulu niyambona noshebe hawu bakhomplain abantu phela baqashikela ukuthi phela bona bafundile bangaphathwa kanjani umuntu ongafundanga bese beyakhuluma betshela abelungu ukuthi uzosiphatha kanjani uMthembu ngoba akafundile uMthembu akakwazi ngisho ukubhala akakwazi ngisho isiNgisi uzokwenza njani uMthembu bathi abelungu hayi khululekani angithi mina isiNgisi niyasazi bathi yebo isiNgisi siyasazi athi umuntu umlungu omkhulu mina ngizothi mangifika la ekseni mengizoqala umsebenzi ngizofika ngitshele ngesiNgisi ukuthi namhlanje nizokwenzani nina ngoba niyakwazi ukusizwa isiNgisi noMthembu niyakwazi ukukhuluma naye nizomtshela ukuthi namhlanje mina ngithe kwenziwani kodwa uMthembu uzobe niphethe akabonga ushebe yebona baNkulunkulu ushebe lo baba wayesha ethi mina ngibaphethe emsebenzini kodwa kangifundanga ngibaphethe ngoshebe ayibonga Inkosi yeSabatha hayi bantwana baNkulunkulu phela ngene ngimbobo kakhiye Inkosi ibusisa masesenazile amen Sweet.